Hadian ka jingbam du kawai ka school ka bala remba hanong ba Shillong ka Khasi Jaintia Presbyterian Girls High Secondary School Shillong ha ka step jang ka singu blay ha ka bala dulu dia baro ki jing.com jaka school ha ka je kran ba kilal pathai khubor minta ka sin ningkong nakalyang way noi kai bala senior ba jang KGP Girls High Secondary uba babu kular khong jira mul ong ba hadu minta ikina school baro ki basa hostel la phashwa ha kishnong Neki jakasa jaki shipo nama kajing pulu kamdei kabakhandiat bakal ajulor nadu kelas 6 hadu kelas 10 shushu ulong banakal yang kinai kai kelas sokhya palat kamtam ikhina skol kumno bikinde namal henry menta shipor kin pensangi shwai gaji kai ikhina skol paula kerparu ikhina bikin yesha shipor pat kinai kai kinile kloy karbala banwat kilat kilinti kumno kin pelong kloy kijing kai kita kulai sibon minta yang di press bagi media thì cùng nông hikai và lại hikai hàng đi lấy nhiều năm thì ngập bên bao của những sung sĩ đây là một sự kinh điển đây những sung sĩ sung mong và anh đi những school và nhìn hikai hàng đi là đủ những step đủ dân miệt là long cùng cái riêng là giống là số độ làm đi là số in của san làm quay bật cản thì là cái riêng giống nghi cái nông hikai nak school ki parents bat iwai piwai ni penpau jing singsi ni penpau jing ketang sing ni penpau ru jing du ko bakra tang nam ta ka school dai nam ta ka lawe jong ki khna ru jong kan ni cái jong school jong ni thì kin ong ka daw te ngan num la ra ban ong rai i mening sisni wat uskida wat kini ki basa ang ni ru ka ong và anda kira kendit tiak pembaan BGA kading ha lak lang di kajian kan nu kadang ni kata ngimpak lak man batai sai ni kepat yang di nu di badan di jintip ila man ai jintip yang ni nei hadu menta nimna ban ong na kan nu kadang ba perlu tani ka ing dan ni ka jing school ini kumpa kalau menta pin lek noi kena school kena ST swana pin si kumalong menta i principal ila declare la suspend dai ba declare cuti i suspend menta di kelas for the time being ma menta spon nama ba adin la plu kan ni ying dok kai kamlong man nong kelas hanglung nong kelas tendai kum ginong kai kum ke school we are very much concerned ni la sung chia falan kham tam yi di kena school la ni di jing puli jong kena school ti nakaliang jong ka school kalau kot kerti mentah kesini Shivaji mengin long ke staff meeting nak kalian menjing ti mentah kadang long gedang ye kren ban kalian jengi ginong hikai staff ada ini kren sibit kumnu bengina mentah ka bawe jeng dikene kena kuli ban an ong ye pi nama ba kum ginong hikai ni sngu kia oh ni sngu vi al consent ya ka fusion ki ninom la ban ong ba kindu chna for the long term vut hi kan ni ngin fany ang ge san ni begini ki lat ki nang ba ngin na ban penong kloi ya ka ai ya ka kelas ti la da long kepala ngin tersang ban manage ban penong kini building mo gi yeng mau ti bagas ka ai ka kamra kelas kan don sanang school ba la kan nu adin stayo ai ngin pendek kin ai lat chwa ngin pendek nang sadong ai pada di nang ta kan da Muslim min persang hikat bala man kunong school biang kenang maginum do kena ini api ri kena school ni api ri ni pagi parents ikadian bat kunju ru giwai like minded mo people la ni pajba ga in belem ya kan ni kendiam ya kan ni jinjia jungi ha ka ba na kalian jungi ru vot minum Muslim in perhat hi kan ni mo fanyong we sang ni kenang maginum do bala kena kumpa kat noteli ki kamera ki bala dep ing ki kumalong menta ki badu kalong nadu class 6 idon a lani ki bun balaya section nadu 6 7 8 9 10 kini baro kala abam du kading ti kini di primary hang ni ki school primary kini la ka jong building kini kin kata ai ki sate ki higher secondary ru mut kitu ki jing mau kading kam kata ai ti ki school step ru katu kala point no ka fire bikin ti ka ding kam ta ai tin dai ka bam ko nadu ki kamra class 6
hadu kelas 10 lai section gawe ke kelas kani kala adu Kemudian dia berarti kena hostel mau di lek mau tak. kikna hostel gumalong mentah naman nila suspense wagi kelas for the time being kala manong si sausing samsing kala manong stayo kat bakalong ti gibabun ni pa kemud lada manong school ni suspend gibun gila one pick up mo gila one yalam no sisnong but minsa announce min sepenmana in due course of time hakapor babiang la kalong Monday na Tuesday ngin tenong min sepentip ngin asim gin malfun di babiang nem tayong ki nang ba nalong school king sawan biang kim dai man septin kim dai man panik nama walai in persang hikat wala ban ban take care ya ka jing ya ka future yang dikena kata kade jing sengau yang kinong hikai kinom ailat bakin du palat dikena khamtam la ajan exam khamtam ya ba ka kurs min persang hikat wala kum kinong hikai patum school ba ngin take care yak je study yang dikena kam dei wasuk naman menin ka simlai menta kade ka mandi ti ngin perkat king hakanu urkom lada ka simpo di alai tayo te ngin habla da ka daga online ngin habla di ginut kam dei ka ta ni su kena kum kinong hikai je ndai la ka long tang si lai sing song sing kam don ni ni begin van hi ha classroom kenang wi kam long more effective jing sinto da ka bagi van ban batai ko classroom kata ngi kin ve ka jing start yang ni naman nginum ya ka future la ni ka jing puli yang kena và kin la nu kan nong la no bak hing ni pusang ban la kan ni ke bedangkan mo Kata kasih tayo ka jong pi ba pi buat kalong ba pin ya pekat sama pi para noi kai. Nama berkat kan ni mo ang nu kamra kelas kum nu ngin pendai kinu giban nama gila ing do ka kam dai fin ong tang sisnya sni apa hi ka pod wat ni kepat ni pa ki parents kaden yang kena bin sing tho kan ni ba semua lasya ngimla nama gila ing do kiban gime kum nu ngin pendai kiban kum nu ngin pendai kine ki blackboard pat ke classroom hadin nang ta ngin sepenong biang ni ke kelas kat bangila in manit bekat bala nang magin numtu usna kata kade jing sengau jong na ko munong ska Bu ka ikat te gila long de pilot bro khai te result matric te gila ya la gi khna ha banai bala ki poi third division ki poi second ki poi first ki poi top 10 kata te gila ada ya la ada kasong haki ti la si gini gi khendiat tayo mo si tayo ko ami result in siapek ya ka ke madon kam ngin sala ndai do ngin thot ngin distos ya ka study yang kena negila ayo certificate ngin ai pinek puli la kalong hang ni la ni ha bilong di school ngin nom pentot kan ya bai hi kuma kalong ban ni kepat hiru mon gi bos soka bagi we kin yarap le yang ni ma bila i ya ni ka apot mo kata jadi ka bengina ai kendu kum ke school bro we